Mwena wikwatyo kana musiaisia nutindie nesa nienda kuosa ebuso yingu kethie na ndiutho cha nthini wa kilungu cha Usili muthenyani wa umuthi na indi nienda kukulia utwatie nthini wa Facebook ila ni Mutongo TV, YouTube ni Mutongo TV official na indi na utumani waku kwisila namba ni tutumani mukubi ila itendevi ile 39115 twina wakili wa studio James Kathili Walan'Yo ndani mukuthoche atukethie na tuende na unene ya wito nyeni twa Faith Mackenzie wa Mutunga ni muvya Faith na kwanita wa wakili James Kathili ulothu kuma serikali ni wa kaunti wa Masaku tamuungami wa meo asante. Muthenyani wa muthi nienda twoselele vala twatilile chumwa kithelu twaienge waya Walan'Yo wa BBI na alama umanie na uwendi wa kwithiwe na BBI na watu bicha bandu ba report tita ya atongwa kwa twoselele bau ni muvya Faith alama itwelele ondu tanena nisie chuma kivitu nina wetie kana ila kuokie kwetha na ngethi katikati ya musumbi nola watongo esi ubinzani ni basa ubiwe komiti nikenda withe na nengano kila na wetete nikenda withe yuitambi ya kwikia mitalatala ya ubindu wa katiba na andu wethia maikuikia na muno maikuikia ni chao kiendeye na kwala matwilole kila yutiokie kwikika ila babikie bando andu alama mataikia ni chao kiende mona undu baba sembetwe katiba kaike ubindwa na kebindwa tutesi chao kiende andu amwe ni maendie koti na andu kadhaa maendie koti ni masikatite makwani wa tofauti my court ya high court na wewe ni makwani maingi masikatito kila mundu asikatito nundu wa kitumi chake nisi asikata ni madaktari ange makasikata musumbi ange makasikata komiti ya BBI ange makasikata Raila ange makasikata sindu cia muthemba na yu koti ya yulu ila ya ina majaji atano yo sama kwani asuo nde ya maete pamwe nikenda withie tundu sindula cia nena no ni si notaisi siliondomwe masilwa imwe na koti ya yulu ya yo kajaumia uamuzi high court ina majaji atano mo kama sia kati ya sindula mawetete mo kama ungamya maundu asuma BBI kana muvila BBI yekiitwe nikenda yuke kubitukija kubindwa katiba yo kayasia ona komiti ila yanyubitwe nikenda yambie kukolanya maoni ndia inzio yo kayasia IBC na niwe kunithasia maundu ma referendum pia ndina andu ma commissioners ma kuyana nikenda withima kuna uyosu kucho ndekela cheta warege tio BBI yo kaya ungamilwa bau watilwa evinda andu masia nobody can stop reggae ange makasi ya hii reggae tutasimamisha lakini koti yo kayasia maundu asu ni ya ungamia na pe mautrio koti ya yulu yekite amwe mai mautelemia ethando na kwasiu nangio mayo ondu mabwana no mwe katika mautrio la mai mautelemia nikwitha koti ya yulu ni yaiti kana musumbi wa Kenya ni waendete kinyume cha katiba kwa kuambisia maundu ma BBI na kutumia ndeto yesu kotini ni kindu kibina tundu atwika the president violated the constitution niwisi ni kwazekana mundu kala katiba waisi nitaichunga akuchunga ndana kasubia kwa hiyo ya kindu chu cha tete thina na alama masukumite maundu ma BBI mai kuyaniwa ni chao ni utu wa koti wa high court mecha appeal ya dilaita wa kwa court of appeal na I think ni sumwilendelu kana ona buwitina court ya appeal ni no ina majaji muonza zo kaje kalandi na yaumia utu wayo na court isu pesi ndumwe inetikilari nasio na inge ya lea then puwe pongwenda no tuisa kuelesio kwa nini na nielesia alama nelo ele niweta kindu ki from a very neutral point of view ti ati ngali kana ngalia tundu be andu noni mambi ya unenea majaja mwenai mayasi yani majaji ma dynasty na ni mahasla kana sietha itatumia ndo twesu no kukito bitu chomunuka lakini judge
anyumitwe ni we the people ni thia andu manthi tunenganite idara ya mahakama kuja jusu eumia ukusi kana uamuzi wake kuyanana na utonyula tumunengete cha keli Usili wa makwani nunengete kindu kita discretion ya kwasya ni silaba kana ni silabaya na yundu tono mwita hasla kana dynasty nundu nubangie silaba usu ni woni wake na katiba na mwiyao ni munengete uthasyo wa kwisilaba lo kwenda kuyanana na sindula sieto mbeye wake kindu kila utono wasya judge kana Musili wa makwani wikie nai ethani wisi kana mundu nuneni we kando kana andika sindu syake ile utaenete ni kwaza mundu ni incompetent kana ndotona we atundu yandika sindu syake lakini ethawe analyze yo kuyanana na kilo kiyo mundu suita ile kana nake mwiyao numunengete mwanya cha katatu ti lazima majaji ondele kwani yaeto maketi kala nondumwe tundu kila mundu be undula wona mundu make nevya nielese ka utundu be andu masya majaji amwe ma dynasty ange ma hasla cha kana cha katano wasoma judgment isu ya court of appeal kila ka aspect kana kila ka indo matu wa uamuzi wethi angania nuendie kinyume cha langi ngania nuendie kinyume cha langi yani nandu tofauti tundu nimanenganiwo menengie uthasyo wa kila mundu aandike utwi wake nikenda withi ukaikala nthi masome pesi ndu mumetikilanite na ingi matetikilanite ukethia ki woni wo wathikando na isu cionthe mwio waitiu ondu landu mathi mbungeni ila baetwe kindu tikunie kula pema sia yes nangi makasya no lakini kuyana na katiba ila tuinaona miao ila tuinayona miao ya mbunge masya ala aingi nimo mekuosa muthenya na uamuzi wa ala ingi withane uamuzi wa onthe na bwi bandu ngwenda amba wera tundu be ateti amwe ala metawa populists ila uya kithitu utwike mumbunge either wa county assembly kana wa national assembly witha ya siati lili etho kindu chaetwe tukaki kuna musasa na tuikinenea either taseji kana ye na alama ketha masindite nimo makose kindu chu kila cha keli cha siati lili alama kasinda ngetha no betwe ni kila mabanga tundu byangi maenda ukethia watindiye no ona ya bituya tabe mathiko angi nandie bandu bangi no na mundu wa mbunge aya seithie nendo mwe akindu ki nituleanite wile hata ndi mbunge le na bitu kithisie etho kindu kithiku cha bitu kithia finally kila cha bitu kithwa wibo tundu oundu court ya sia majority decision kana uamuzi kana utwi wa laingi wo bandu wonde na nigutienda nawo kunethia ni point isu ni usio ni maelese tundu pe andu mona tape majaja mose tongalia angi makosa ngalia kana tape kie makosa nundu wa kuona undu utailite andu mayisa kuona kindu undumwe na mwiyao ni witikilitie nikenda judge we kana mutu wa makwani kalendi education na education ajiandika na kila tunengawani kanai we saitha wina kitumi cha kuona mundu eandika asindu syake no ulalamike kana we sautwika mundu nukomanie nake anewa kabasya kiwa mbutini kana kiwa chao puno ulalamike lakini tha mundu ni wizikisha na kuna wia wake payu ndu twanza kwase na tuika mume tundu akunie wia wake na amina ne thandu ne aniwa koti cia ndini cietu iwango kadhaa ukethia yona ba court of appeal mana aminiye nine uyona muungami wa mia wa Kenya nuna ise nukwenda icha appeal muyo numunengete othaciosu ayo koti lengi nikenda koti ya muthia yuka ya cie papia una na yukila kingi ndo wete nyindi baby na wetete kindu kila chambie faith na isi atilili zini binda za maana muno kwa ndia Kenya na kindu kitu pika ni kindu cha maana kwa ndia Kenya na utwila uthi ukatwiwe uketha uitumika ni nsia wa ikoka kunyi na sia tuikayakie kele balaki no sietu imbaka koti ya mwiso nikenda withie yu mundu ayisasia kana isa unaunia bakesi asio ketha etwa ndie Supreme Court kitha kabindukie nitwabikie bu na baminwa na twasya papa byao nikenda withie nitwa mwiyao kina cha ile kwikona as far as maundu ma BBI umabwana undu majaji asume mwanza ma high court
manauma koti wa appeal manauma cia mautuyo no tutabie sindu imwe ila manawetie manona sinzio ningi sindu nienda mbo kwambia na kimwe ando ingi ala matendete musumbi matanie la koti ya yolo ya isie mundu ni wapi twa katiba kuwithi andu angi yu ala mangale yengi meaja mundu ndai lo betangwa ndai lo ngudulwa koti ya appeal ina isi atilili wasise mathangu yu waweta mheshimiwa Uhuru Kenyatta asikatitwe ta mundu kuyana na katiba kasiai mundu wonde ula usikatitwe kana ulo kwenda kana asungie kindu ni wailonewa mathangu kana wa notice ya kilo usikatitwe na inewe binda nikenda kuitetea koti ya pili na isiatilili ya soma record ya high court musumbi ndane wa mathangu nikenda mande nukuka kuitetea we mwene kana nukunyuba wakili kwa atwikai yuba koti yekie na ikwasa no violate ite katiba na maibikia bau ndai anambone wa mwana aketetea kukoro pili ni nabetangie ikwani ya muthembosu kwase musumbi ni wabitukanite ya katiba aya kindu kingi na iloweta kina wetete kwa korova pili ni kana ni batwikite musumbi ni waile usikatwa musumbi no wasikatwa kana ndai lo sikatwa pe majaji mana iti ndai lo sikatwa lakini uamuzi wa laingi unaisiatilele musumbi no wasikatwe na kusikatwa kula kuiboneka nai odho ni musumbi eo sindu siake baya kando yeye ni musumbi na ayoka wezo aitila kitheka chako nuzi kitheka ni siake tichandi juu no asendi musikata kana onda sikatika nundu ni musumbi na yeye ulwa mia atwika etha ni weka makosa ta mundu na mwanya nuto no sikata etha ni citizen ukaza yuta kwa yu wakili kana faith mundu ngali yake niwe na kimiele yakwa na kuuni ngumusikata nikenda ndibe kana mundu kitheka chakwa nwendie abindu ataito yalika kwake tiongelekanye tu nengane kuuni ngumusikata tutende batwika musumbi ni kindu kitaskatika yani kuwete sitwa yake ikindu yani wailo hotelema na yuwe thia alama na butene matumia uthe yusu kubini yandu kondo enda tundu niwe musumbi imundu kikondo yes utuyonge utuyo ungi mana wetete ni kana nusiba twika mbesa itungwe ila si atumiwe ibinda BBI isu ni manoki masya baimana ma kwatiania nacio na yu ndi jutuke mautuya ala maana kuyanana nakwa yini nda nundu nisema utuasu ni maingi kuyanana nakwa tuyamba kwa sothiumo na twaciokethia wakili no kwithiwa ndoselela bu atuelesie yulu wa mautuyo asunuru twa wakati wa amwe ala majaji manabikie na kunengane na ndi twende kunenania kwisila Facebook ila ni Mutongoi TV YouTube ni Mutongoi TV official na ndi twatie kana ututumie utumani waku woni waku kwisila nambani yitu utumani mukubi ile 3 kenda 1 5 ndukathibasa nituciokethete